Solomon richo cho eta phi alang ni chewai eta phi alang tum ni hang ni chi hini dia che bhagdak la ke Israel silo la pen Judah non cha thanam sana India ben komatum si Jews descendants mane Jews Israel solo poka chikrong tum komama lop de la ke Chin Kuki la pen Mizu atum patum kona pen lopate Manipur la pen Mizoram pen abang so latum Jews solo pu kachithan la pen kapang thekon koma lopate la ke Al Jazeera reporter aphan si hadak Joseph Hawkip pulatum kachithan atum Hamas la pen Israel bong ron do bom talang tum kidam bi waning hang ron do bom pitalang tum dami poning hang la pen Israel nyong si formation ang bini tum dami bre chipu lake Al Jazeera reporter pen si pangdak pano haladak Amizu la pen kuki chin lai tum pilo claim ke la tum hako pen ta Jews adhorom rim bom la pen practice bom la pen non anta charlie bom la pen 2013 and inkan 2013 and inkan pilo 160 mane bang pharis ra throkkep a chin kuki la pen mizu tum meli kuki tum Israel dam allo la pen hodak non ta do thiblang patum la hello liang thani pu India pen komatam si Israel solo ba kachikrong pen dak citizenship mane dak dam long la pote la ke mizu atum la kuki mizu la pen chin atum la total 160 2013 ateng bete la pen under process po deploy mane deport bom la pon la pen non an ke kone 1600 an le ala hoda mizu khayatum Israel la pen latum han alia po alia seme padeng yat pen setum Judaism rim lo Hebrew chali lo la pen hondak si dolo latum sita Mizu Chin Kuki tum Israel damlo pu pen lela tum hondak citizenship ke long la pen fully Israel solo pu hok phit lo kale February 2015 an inkan investigate articles by Harris reporter podo la so articles on ke tokateng bote thang evidence along lepo Bnei Menashe in the Mizu Kuki Chin are not the seeds of Israel ko hodak tok la tum ke Israel so kali ta la investigation mate la so evidence thang avia joine la tum ke Israel so kali la pen la tum thang ka cheng lit ka cheng bara be po ola adhorom kirim le Israel da adhorom buson ta me busita me Israel ka limati is Jews adhorom ki mapak tarim un Jews adhorom kirim puling le la ke Jews solo mane lost tribe lo pu une even though if you are a Jews if you are practicing the Judaism religion you can't claim that you are a Jews or the descendants of Israelites salam la seola February 2015 who is investigate a paper do la documentary the documents lo la Harris reporter pola so ateng men they are not the seeds of Israelites and have no proven Jewish ancestry tum phan pulo la halachic term to halachic definition of term so teng te la tum ke thanga chingit ave ako du thulang la tum han pilo oda ke toke Hebrew University pen inut a professor to researcher la pen professor to well ke inut Hebrew University lo anthropologist la alang 2004 an inkan hada ke tok do there is no documentary evidence of Jews or Israelites on the Indo-Burmese borderlands and legends about the 10 lost tribes Indo-Burmese a borderland mata hada ke do area tum ke thang Jews tum ka chinglit la pa ka ching barawi po da 2004 la Hebrew University Wales and alang si ka lo well pinut anthropologist alang Hebrew University pen is lo paklang lo da thang approve la Indo-Burmese a borderlands mate la Burma pen itum Indiang bong la so la pen China hang bong thang atuma muni te thang chinglit ta be pusidak no a lo paklang lo la inut anthropologist teng bote angke non lang nam sinang 2013 160 a Jews ka chekrong tum la Mizu Kuki tum dam lo mande di hodak dam lo la pen apila tuman DNA test pan trial Israel so binong kalima kalang mapu
kona lo ke trial pete lake Technion Israel Institute of Technology ladak sei Haifa lo is the Technion Israel Institute of Technology Haifa lo la tuman DNA test lo 2003 aning kan patrilineal DNA testing 350 genetic la tuman generic samples from Bnei Menashe community la tuma community la tumke Bnei Menashe to jekro mali la tuma community pen 350 generic samples and pen DNA test la sita adak pilo toke no evidence to indicate a Middle East origin for the group hodak thang kaching barawi DNA ke test pen to Middle East ame Israel khai hodak ke do pen non la Bnei Menashe ka chekrong mizu ku kitchen la hadang chekrong pen la Indo Tibetan Burman mane Burmese borderland ke do tumi thang kaching barawi pusi hodak pukok non ke laso a patrilineal DNA testing ki claim me mal obate lake geneticist Karls Skoriki lasi ki claim pon Karl Skoriki la si alang ni claim pon lo laso alang ni inu generous na jin mane munit man jin dakadi la kopi akhai ko sonma la pen jin kopi man hai ka study man generous alang si la so Haifa Hebrew University lo claim lo sita thang ka chinglit ka chingbara be latum phan Karl Skoriki Generous Hebrew University Technion Israel Institute of Technology along ki claim pen behrita mentula 2004 Indian atum na claim lo and Indian study found the evidence that some female alosu atum solo atum a DNA ke Middle East tumben asap su kachingbar do tha 40% kachingbar do tu so that pinso do mga chingbar ave la pen alo sur mga chingbar do copy pol kata alam dola nasi Skoriki criticize lo mane khamkhe mane kosom po lambo ipilo je Kolkata study etum laso a testing claim pe me that see failing to conduct a complete sequencing of the DNA but la sopot Kolkata tum la DNA ke test tum claim chok chelang to se la criticize lo sta along test of sita la female a DNA tum ke Middle East depend 40% kaching bar do na data controversy do sanon anta pang thek pon pe me long la it is possible that after thousands of years, it is difficult to identify the traces of the common genetic origin. Kona na ingkan lo nili pamunang pulo. King Solomon Richo pen, Ahud pen, api Neo-Assyrian 720 BC pen, non-an 2003, 2004, 2015 non-an a genetic kiri ke lake possible o epo. La generic origin ba nasi siksa ko pada ketok do la pen adhe ke chemes lo adhe chemes meno nasi